ikibazo bishoboka ko waba ufite undi mutwaro ufise reka dusenga n'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Data turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana igira neza, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Twabonye ukuboko kwawe, tubonye ukora ibitangaza n'utwumiza, turasengeye iyi TV kugira ngo uyigirire neza ndetse n'abadukurikiranye, turasenze kugira ngo imbaraga zawe zikora igitangaza. Uyu urwaye, uyu ufite ikindi kibazo, turagira ngo umugirire neza, imbaraga zawe zikomeye zikora igitangaza. Reka uhindure ubuzima bwabo, ukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasabira umugisha iyi TV, uyihe kwaguka, uyagurira imbibe, uyihe umugisha, uyirinde ikibazo n'igisa nacyo. Urakoze kuko uri Imana. Abayikurikirana bose, iri shengero ni Petero na Yohana bagihagurukije. Yesu yajyaga akinyuraho ntagihagurutse. Hari abantu benshi Yesu atakijije, bakijijwe n'intumwa. Hari abantu benshi intumwa zitakijije bazakizwa natwe. Hariho n'abantu natwe tutazakiza bazapfa, abandi bakajya mu ijuru. Reka ndabaramutse mwe mwahise mweneza kuraba imbonesha kure yacu ariyo yanyu Burundi Wacu TV. Nongere kandi abaha ikaze muri kino kiganiro cyateguwe na jewe nyene Bakunda the Brave, umwe mukunze kwita kenshi umusesanguzi, umwe akunze kubabwira ati ni vyiza na birarondegwa, ni vyihutagizwa birarindigwa. Inyuma ya kamera ni Fizi Boy nkuko musanzwe mubimenyereye. Uno munsi rero ndi hehe nkuko muhabona, novuga yuko ndi mu rusengero ingoro y'Imana, aho no munsi novuga ko nuzuye umwuka w'Imana. Mumenyereye ntakunda kujayo, ariko no munsi vraiment nduzuye umwuka w'Imana. Ndumva neza ko ndiko ndavuga, ndiko mvuga ibintu byo, ndi kumwe n'umuprofete aberewe cyane. Ujya ngo nta muprofete atabeko. Reka ntangurane muramutse, ubu niwe tugiye kumarana umwanya utari muto kugira ngo tuganire byinshi cyane bitandukanye. Erega turakeneye no kumenya ibintu by'ijambo ry'Imana, turakeneye no kumenya n'ibindi bintu kuri Burundi Wacu TV. Reka ntangurane muramutse, bite profete? Amahoro. Mumeze neza? Turashima Imana. Washaka kwidondora abakunzi ba Burundi Wacu TV? Nitwa Profete Mukristo Richard, nkaba ndi umwengere w'ishengero ryitwa Naradahori Church. Dukorera ngaha nyine mu Ngagara muri quartier 10. Murakoze cyane. Iyo ngiye akazina ngo Mukristo burya ni wakiyise cyangwa abavyeyi bawe? Okay, abantu benshi bakunze kubimbaza, bazi ko ari nk'akantu niyise. Data umvyara naje gusanga ari umupastor. Abana batanu bose yabise amazina amaze nk'ahatangaje utabona handi. Yangise Mukristo Richard, wa kabiri amwita Mukiranutsi Pacifique, uwa gatatu amwita Ihanga Ryera, hanyuma uwa kane amwita Hadigadi, undi amwita Mugisha, undi amwita Joyce. Urumva na amazina asa nkaho atangaje, kandi baca umugani bakavuga ngo umuvyeyi nta kwanga kwita nabi. Nitwa neza. Kumbure uri kurasigura n'ibintu ijambo ry'Imana rishatse kuvuga, witwa Mukristo biranatuma n'abanyagihugu canke abakristo baje ngaha bashaka kumva neza ibintu ko ravuga. Okay, ni vyiza cyane. Hariko abantu nagiye numva bita abantu amazina asa nkakomeye, ntago navuga ngo ni nabi. Burya ari umuvyeyi bimubera vyiza, dore ko ibintu byose bishobora kukubera byiza, abandi byababereye bibi, abandi bikababera bibi, abandi byababereye byiza. Ariko ndimo ndumva ndashimira umuvyeyi wanjye yanyise neza kandi biramfata birampama. Kuba nitwa Mukristo Richard ni ikintu numva kindyoheye, kinejeje, numva n'umwana wanjye wundi nzavyana bari ko nzamwita. Yego jewe burya sijya mbere nakubonye, nkunze kubona kuri rezo sosio uri kuratanga ubutumwa, kandi n'ubutumwa bwumvirizwa n'abantu benshi cyane, aho usanga ufite ama views atari make. Nariyo mpamvu nacenegere n'amati reka ngende kora no muprofete kugira ngo dushobore kuganira. Mbega usanzwe ufite na televiziyo yiwawe cyane? Oya, televiziyo ntabwo ndayigira. Mfite YouTube channel yitwa Igihe cy'Imana TV, niho hantu tujya dukorera kenshi. Cyane hari n'utundi video dutoya nkunze gutanga ku ma WhatsApp,
ndumva ari aho ngaho no ku maradiyo Imana ibaha umugisha yego. ndabona no mwino sengero novuga ko atari hato, ndabona yuko n'abakirisu baza ku bwinshi kandi n'imihezagiro y'Imana. Mbega none burya woshaka kutubwira amatemonyage y'abantu baza ngaha bakabohoka, turashaka kugira ngo bidusangize akumbure ariko kwakwirana Burundi Wacu TV bashobora kumva ibintu maze gukora mu mpwemu y'Imana wagabiwe na rugira nyene nkuko bakunda kubivuga. Okay, gatoya mwari muvuze ngo ibintu maze gukora. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi. Ntago jewe ku biro 46 nibyo mfise mbimaranye imyaka hafi 11 kahani si kilo fete tu ishengero twatanguye muri 2019 ku itariki 2 kwezi kw'icenda. Ubu ngubu tumaze imyaka 3 twatanguye turi abantu 7 abitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Ubu turi mu bantu barenga 4,000 kuko nko kwa Mungu dukora amakirita 3, so tugiye tubona Imana ikora ibikomeye. Ndimo ndagira ngo nimugaruka hano mutantunguye nzabazanira umupfumu. Dufite hano umupfumu uri hano mu ishengero. Gute sinahahuye neza. En fait tumaze kugira abantu 3. Hari abantu 3 bamaze guhindukira, twanabatije baje ari abapfumu bakabireka kuko ndimo ndibuka hari umwe wigeze kunyura hanga hagiye ku Buterera agiye kuragura. Hari umuntu wari umuhamagaye ngo ajye kumuragurira, hanyuma yarafite ibyo bintu byose. Ageze hano imbaraga z'Imana ziramufata, aca yinjira hano, yinjana bya bintu yisanga arimo hano mu ishengero. Turamusengera mu bandi, aza kuza kubohoka n'ibyo bintu arabisiga. So rero twagiye tubona Imana ikora ibitangaza. Tumaze kugira abamama barenga 200 barenga batavyaraga Imana yahaye uruvyaro. Harimo n'abantu batabaga bafite amamatirizi barabateruyemo igitereko bakongera bakavyara mu maso y'abantu bagashinga intaha hangaha. Ntabwo rero abantu babura kutaza, Imana iracyakora. Ni Imana ibikora, ntabwo ari twebwe. Turabanyantege nke bashoboka bibiro bikeya b'amashuri atabaho, ariko Imana ikunda gukoresha abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Murakoze cyane. Mbega none musanzwe mukorera ku rushengero niho musanzwe muba, kuko hari abantu usanga baca bagenda nk'ahantu mugasanga muri quartier canke kuko hariho benshi bashaka kwipfuza kubonana na prophète. Ntabwo ariho tuba, dufite ahandi hantu dutuye. Aha ni ku kazi, ni ku bikorwa by'Imana tuba turi. Kandi abantu bifuza kuba baza karibu kweri. Imana iracyakora, ndaboneka iyo ugeze hano urambona nkuko nawe wambonye untunguye. Entretien yarabizi ko nza kuza, ariko iyo umuntu ariko arakora neza agerageza kuronderwa kugira ngo abashe kudusobanura neza. Uhejeje kutubwira yuko hamaze gukizwa abantu benshi cyane, hamaze gukira abantu benshi. Gukizwaho tumaze kubatiza ibihumbi birenga nka 2 by'abantu bimaze kubatizwa, kuko abenshi bari ngaha ni abantu twabwirije ubutumwa turabatiza. Kuko ndimo ndibuka Noel yaheze, nibwo Noel dusa nkaho twabatije abantu bakeya. Twabatije abantu bagera muri 243 kandi buri mezi 3 twarabatizaga. Kuko ndiko ndibuka umunsi umwe tugeze kuba turi kuri Tanganyika tubatiza muri 314 abantu babatizwa. So rero tuba tubona Imana irimo irakora ibitangaza. Ntago twavuga ngo ni ubwenge, ntago twavuga ngo ni ubuhanga, tuba tubona ari Imana. Urakunze kutubwira yuko Imana kenshi akajambo kagaruka Imana yarayimbwiye mu gihe nsinziriye. Benshi rero hari abantu benshi badatahura akajambo, wowe ushaka kudusigurira? Murakoze cyane. Ndimo ndizera neza ko muzarondera umwanya mukaza tukaganira, nkabwira abantu bakurikiranye iyi televiziyo. Nzarondera umwanya rwose mbabwire. So Imana hariho uburyo bune ivugamo, hariho uburyo bune cyangwa se bunarenze. Tubwire. Imana ivugamo, ahambere Imana ivugira mu ndoto. Ubwa kabiri Imana ishobora kuvugana n'umuntu inyuze mu ijambo ryayo. Umuntu agashobora kuba ahagaze akaba ariko aravuga, Imana ikabivugiyemo. Burya nako kurya abakorari aba ariko araririmba, Imana ishobora kuba yavugiramo ukumva. Ubundi buryo bugira gatatu Imana ivugiramo, Imana ivugira mu bihe. Urugero uriko akarorero uriko urabona, ushobora gusanga abantu bariko bararima mu kwezi kwa mbere kwa kangahe, baba bazi neza yuko Imana izabaha imvura. Urumva Imana ishobora kuvugira mu bihe.
tuzi ko mu bibiri wa kane mu kwa kane itanga imvura nyinshi, Imana igenda ivugira mu bihe. So Imana ivuga uburyo bugiye butandukanye, kandi uko kuntu kose ivuze, ikibazo nuko abantu batamenya ngo ni Imana ivuze cyangwa se nibo bibwiye. Iyo rero igihe maze muri uyu murimo, hari igihe nibwira ubwanjye, hariho n'igihe Imana ivugana nanjye nkamenya ko ari yivuze. Iyo ivuganye nanjye rero, ikintu cyose ivuze ngihagararamo uko cyaba kimeze kose, ntabwo nshobora kugira ubwoba. nyine ndashaka unadukanirize mu gihe umenya ko ari buvuze no mu gihe umenya ko ubwiwe n'Imana. En fait, hariho ijambo, hariho ukuntu ushobora kumva ijwi, ukumva ijwi ry'Imana riramanutse, ukumva nk'umuntu muri ko muravugana nk'uko. Witwa nde harya? The Brave. Yo sinumengo ni Kongo, ni Cameroon. Ntago mazina amenyerewe no mu Burundi. So ushobora kumva ijwi riraguhamagaye, wavyuka ugashakisha ukayoberwa ikiguhamagaye icyo ari cyo, ugashakisha neza, kumbi ishobora kuba ari Imana ikuvugishije. Iryo jwi rero ntago Imana ikunze kurikoreramo kenshi, nko mu myaka maze kumvugisha nka gutyo nka 3 cyangwa 4 gusa kumva ijwi. Ubundi akenshi ikorera mu ndoto cyane, cyangwa se mo kimwe uhagaze nk'imbere y'ishengero ukajya kumva hari ikintu Imana ivuganye nawe. Kabiri, hariho n'ubundi buryo ntakubwiye, ni bwinshi tuzavugana. Kwiyumvamo, ushobora kwiyumvamo ikintu. Kera twavukiye ruguru, hari ukuntu wageraga nka hafi y'igishaka, ikigunda, tugita ikigunda, ukajya kumva urusato rukuvuyeho, kumva ubwoba burakwishe. Nta kintu kigukomye, nta kintu kigukanze, wajya kureba ku ruhande ukajya kubona nk'igisimba kinyuzo kiragiye. Ibyo bintu bijya bibaho ku bantu bavuye ruguru, usibye nkawe mbona bavukiye mu gisagara umeze neza. Je nanje navuye ruguru ujya, ariko wakuriye ngaha biragaragara, kuko biragaragara. Rero icyo gihe ni Imana ibivuganye nawe, ni Imana ibivuganye nawe ko hafi yawe hari ikintu kibi kigiye kuhanyura. Ntago rero Imana ivugisha abapasitoro gusa, ntago ivugisha abungeri gusa, ahubwo bamwe mu bakozi bayo nibo batahura ko ariyo yavuze. Hari igihe kuvugisha ntumenye ko ariyo nakubwiye pe, nta gihe wari bwabyuka ukumva uri muri yumvamo ubwoba, utazi aho buturutse, nta wakukanze, nta ugize ibiki. Burya haba hari ikintu giteye ubwoba kiri buze, kuko ni Imana ibivugana nawe. Abariko badukina barashaka kumenya kijya gihe umuntu abasinziriye, birakika karota, bamwe bararota neza abandi bakarota nabi. Kandi watubwiye yuko mu gihe usinziriye Imana ishobora kukuvugiramwo ikakubwira ati yamara mwananje kora uko. Ndashaka udutandukanirize, hajya wumva indoto n'igihe wumva ko ari Imana iriko iratubwira ati yamara kora uko, kora uko. Okay, nizere ko uri buze kuza kumpa umwanya nkajya n'ijambo ndi buze kuvuga ridahuye ni kudusengera, uradusengera. Ibibazo byawe ntibiheruze kundeka ngira abantu ntangariza isi, ndumva hari ikintu ushaka kubabwira. Okay, so rero kirya gihe hariho indoto z'ukubiri. Iyo umuntu arimo ararota, hariho indoto ziva ku Mana, hariho n'indoto ziva kuri Satani. Indoto ziva ku Mana ni indoto ziba zije kukuburira. Hariho indoto ziva kuri Satani, rero ni indoto zishobora kuba zakuyovya. Ariko indoto zose ziraza, zaba zivuye kuri Satani zivuye ku Mana, Imana niyo yemera ko zikugeraho. Hariho indoto burya Imana itemera ko zitugeraho, bitewe na karite turiho, bitewe n'uburyo turimo. Hariho indoto Imana itemera ko zitugeraho. Kimwe n'ibibazo duhura navyo, hariho ibibazo Imana itemera ko duhura navyo ikabyicira kure. Utu tubazo ubona tugenda duhura natwo, abantu bagenda bahura natwo, ni utubazo tuba turi toto, ni utubazo Imana iba yamaze, ni utuntu duto cyane tuba tukugezeho. So rero izi ndoto zivuye ku Mana uzibwirwa n'iki? Indoto ivuye ku Mana, ikintu cya mbere, ikintu urose kirasohora. Nk'ubu hari indoto nyinshi warose zitavuye ku Mana. Ngwe nk'akarorero, ntiwari bwarota urimo uraharura ibifaranga byinshi? Reka nkavyuka nkayafata nkayabura vraiment. Burya rero zaravuye ku Mana, wari ko warayarose. Kijya kintu urota nturonke nikiba cyavuye ku Mana. Ntabwo kiba cyavuye ku Mana. Kibe kibi cyangwa ikizi, iyo kirose nikisohore ntiukibonesha amaso, ntabwo kiba cyavuye ku Mana. Ikintu cyose urose kivuye ku Mana kirasohora. Kandi nanone subiremo gatoya nsigurira abantu, gishobora kuba ari kibi cyangwa ikiza. N'ikibi gishobora kuva ku Mana. Ushobora kurota ikintu kibi kivuye ku Mana, Imana ikabyemera kugira ngo iguhe isomo n'ukuntu ushobora guhagarara. Akarorero, abantu benshi bakunze kurota barwana n'inka.
nawe byaragushikiriye oya cyangwa se ukarota urwana n'imbogo ni ugusigura indoto ntabwo bifitiye umwanya kirya gihe iyo urose ufite nk'inyamaswa uri kurarwana nayo reka abantu benshi bakunze kurota badoga umusozi igihe uri kuradoga umusozi Imana ibishaka kukwereka ko hariho igitangaza cyangwa se umugisha uri imbere yawe ariko utegerezwa kuzaronka warwanye warushe apana uri mu gitanda rero iyo umaze kurota izo ndoto zivuye ku Mana biba bigusaba Imana ibikubwira ngo injira mu mwanya wo gusenga egera Imana kugira ngo ibyo warose niba ari ibyiza bisohore egera Imana usenge niba ari ibibi warose bikurweho ibishaka rero ko dusenga Imana indoto zose turose zarizo zose urakoze mbega none muri bajyana batubwiye ko bamaze kubohokwa mbe watubwiye gukira apana gukizwa ni benshi cyane abamaze gukira bahoze mu vyisi mbega none uri kuragereranya uri kuraraba igitigiri mu ishengero ryawe mbe byavuga ishengero cyangwa isengero ego mu ishengero ryawe nshatse kuvuga ishengero rya Kristo nta muntu ugira ya Kristo umugani ryawe kujyazina ryawe watubwiye ko witwa gute naradahori church oya izina ryawe gikiro mu Kristo Richard urumva ryo mu Kristo mu isengero ryawe sinataye kanini uri kuragereranya uri kura abantu benshi baza mu giti cy'abahungu n'abakobwa canke abagabo n'abagore abenshi bakwitura bafite ibibazo bangana gute n'abantu bakuze nibo baba bafite ibibazo byinshi kubera ko abantu bakiri batoya n'abantu baba batari bupanga inzu batari bugira ibiki en fait nagiye mbona igitangaza cy'Imana abantu bagiye bari nk'abasore cyangwa urwaruka iyo bahuguruye nk'urushengero babona n'ubundi abasore bagenzi babo bari bubashe gutamba kimwe rero ugiye nagiye mbona abantu babatama benshi na 80% n'abantu bakuze nk'abarya kuri YouTube channel urashobora kudusuraho wabibona bagowe so rero hari ijambo mwavuze gatoya rivuga ngo abamaze gukira saba uvuze neza cyane ubundi ijambo gukira ni ijambo riva mu Kigiriki risiguye ubundi agakiza mu Kigiriki turyita sozo gukira birimo ibintu bine gukira harimo gukira indwara gukira ibyaha gukira imibabaro no gukira imivumo Emwe burya rero burya twaje kwiga gukira riri mu bintu bine gukira indwara gukira umubabaro ego gukira ibyaha no gukira imivumo dutandukaniritse okay en fait iyo umuntu amaze kuva mu byaha yararimo aba amaze gukira ubu maze gukira ibyaha uvuga ko bikize sose rero iyo umaze gukira ibyaha hariho ikindi kintu gikurikiraho hariho gukizwa kubw'umubiri ariko ubundi ahangaha wenda nabonye abantu basa nkaho babicurika bakavuga ngo umuntu arabanza akira ibyaha ngo abone gukira umutima Yesu ntabwo ariko yakoraga Yesu yarabanzaga agakiza umutima agakiza indwara n'umubiri hanyuma akaza kuza gukiza ibyaha mu nyuma kuko yaravugaga ngo genda ngo umaze gukira ngo kandi n'ibyaha byawe urabibabariwe so rero iyo umuntu amaze kwakira agakiza ibyo twita sozo ukavuga ko wakiriye agakiza neza nuko ibi bintu bine ubu bifite ubu utafite icyaha ubu udafite indwara ubu udafite umubabaro ubu udafite umuvumo mbe wacha jena mandakira kuba warakize usigaje nka tapi imwe ntago umuntu ashobora kubikiraho byose yego ushobora kuba ufite nka etape ntoya usigaje ariko uri murerekeye uri mu nzira birumvikana cyane mbega none mu butumwa kenshi mukunda gutanga kugira ngo mushobore gutumirira Kristo benshi kuza ngaha kuhasengera appareil ngaha ahandi mu butangira nihe kuri radio mfite ikiganiro kiba kuri radio Buja FM kuva saa 11:30 gushika saa 12 buri wa mbere hagira na radio yitwa Voix d'Espoir kuwa kabiri kuva saa 3:30 gushika saa 4 no kuwa gatanu ego Prophète rero yaranditse amateka
murumva murumva yuko bidasanzwe. Mbega none burya barakunda kwakora ku maradiyo kenshi cyane, hajya abantu bakwiye ku maradiyo urabona ngahanye mw'icengero cyane cyane rwose. Ikintu gituma abantu baza benshi si amaradiyo, si amasosho media cyane, ahubwo ni ibitangaza biba birakorekera mu maso y'abantu, baragenda bakabwirana mu makaritsiye, bakabwira ati gutya na gutya na gutya, ugasanga bari batanu baje ari 10 bati gutya na gutya twawe gutya na gutya, akagenda akabwira umubanyi we, undi akabwira gutya na gutya, ugasanga babaye benshi cyane. Ariko na radio zikagenda zikadufasha. Tubonye hari abantu benshi muzoze hano rimwe twakoze amateraniro, tubonye abantu benshi bava za Muyinga, tubonye abantu benshi bava za Matana, bakaza hangaha bagasengerwa, bagakira bagataha. Hariho n'abaza bagataha badakize, ntago bose bakira, ntago bose bakira no kuri kose. Nico nago mama ndakubaza, hari abananirana bikanga. Uri murabona hari kirema cyabaga ku irembo ryitwa ryiza, abandi bagakira, nuko bigenda nezi na Yesu ntiyabakirije bose, nizwe twabakiza se. Urumva hari igihe biba n'igihe bitaba. Nk'ubu ngubu hari igihe nko ku munsi nko mu materaniro dushobora gusengera agakiramo nk'abantu 10. Hari igihe dushobora gusengera abantu bose tukabasengera agataha nta n'umwe ukize habe n'umwe, kandi ziduca intege tukabandanya. Je ndakunda umuprofeta avugisha ukuri. Abenshi bakunda kutwemeza ku maradiyo ko bose bakira, ariko uratubwije kuri yuko si ngombwa bose bakire. Ubivugisha ukuri. Mbega none habujya muri no shengero ryawe dusanzwe rya Kristo, ego rya Kristo, muri no shengero rya Kristo dusanzwe tuzi yuko mwino minsi hari igwirirana ry'amasengero, ugasanga ahari shengero hajya hari shengero hari shengero. Mbega uraheze ukavyakira gute? Wow. Ubundi Yesu yaravuze ngo iyaba buri nzu ngo yabishengero, kiba ari ikintu cyiza cyane, kubera yuko bituma n'igihugu kibyungukiramo, amabanda makeya, biba ari byiza cyane, n'ubwami bw'Imana bari ko buraguka. Ndashimira Imana nk'ubu hano mfite ishengero, hari turegeranye, ntacyo bitwaye, turashimira Imana. Nk'umuprofete nushaka gutera ikibazo uti mbega hamburira abantu bigenda gute, ukumva nyine umutima urahagaze? Umuntu ushobora guhagarika umutima ntabwo aba ari umukozi w'Imana. Iyo uri umukozi w'Imana uranezerwa, urashima Imana yuko ubwami bw'Imana muri ko buraguka. Ego. Ushaka kutubwira agashimwe umaze kuronka ku muntu wakijije cyangwa Kristo yakijije aciye muri wewe, mu bakize agashimwe uvuga ati kano gashimwe ndakabonye vraiment, ndavuga nti ego ugize neza cyane. Tugiye mu bintu bijyanye n'amashimwe, ntabwo babona ibintu bampembye, kandi Imana yo mu ijuru nayo ntabwo babona ikintu bayihembye, reka mvuge gutyo, kubera yuko turiko turakorera Imana. Imana niyo iduhemba. Mfite ikintu nshatse kugira ngo nkubwire kirakameye kandi ugize neza. Abantu bose mudukurikiranye mukorera ibikorwa by'Imana, muzi ko ariho muze kuza kuronyera indonke. Icyo gihe ntago bari umurimo w'Imana. Igihe cyose uri murakorera Imana, amaso yawe hanze ku Mana, Imana igiye kugutabara, irashobora kutanyuza ahandi uri murakorera ikazanyuza ahandi, ikanyuza ahandi rwose. Nigeze gutunga miliyoni 1.2 mu mateka yanjye, byari bitarabaho. Mfite twara ahantu muri karitsiye iwacu, muzajye muza kunganiriza kenshi, mfite ibintu byinshi. Noneho muri karitsiye iwacu twari dufite icyumba cy'amasengesho, turiko turasenga, harimo mama umwe. Uyu mama umwe yari yaje avuye i Bugande. Noneho icyo cyumba cy'amasengesho bari abantu bona baciye bugufi basanzwe, turiko turakorera Imana. Uyu mumama w'umugande kazaza kwinjiramo, tusanga turiko turisengera rwose, tuvuga ngo Imana izadutabara. Noneho birangije amasezerano nari mfite, ntabwo nabonaga ko ngaho Imana yakora igitangaza. Wa mumama aza kuza kumbwira ati uzaze kudusura iwacu i Bugande. Ndavuga nta kibazo nzoza. Noneho birangije sinzi ukuntu rero yamaye nimero za telefone, nza kuza kujya i Bugande. Ndi mu nzira ndimo ndagenda, ngera ahantu mu nzira hamwe hitwaga Hoyima, ndahibuka. Noneho muri Hoyima nza kuza kuvamo mu nzira, umwana umwe aza kuza kuba ari umusazi. Umwana ari umusazi arambuka imodoka yenda kumugonga. Ndamubwira nti buretse gatoya, ndasimbuka ngenda hakurya y'ibarabara, wa mwana ndamufata. Mufashe papa wiwe abaraje arambwira ati urakoze.
yavugaga mu Ruganda avuga ngo webare mana yangira Imana ishimwe oya urona Ubugande hariho abantu benshi bazi bumva ikirundi cyangwa ikinyarwanda none rero wa mugabo mpita mubwira ko ndi umukozi w'Imana arambwira ati ndakwinginze ngwino urare muhira uzabandanya ujya aho ngaho ugiye ejo arambwira ati kandi nzahakugeza mpamagaraho nari ngiye ndababwira nti reka mbanze ndare kuri uno mugabo hanyuma nzaza aho ngaho byari kuwa gatanu barambwira ati n'ubundi gikorane kizaba kuwa gatandatu ngwino nta kibazo urarayo ndagenda ndaye kuri wa mugabo ndimo ndamusengera wa mwana wari umusazi imbaraga z'Imana ziramanuka zimukoraho arakira wa mugabo nubwa mbere nabonye umugabo ufite inka ku buryo warebaga ntubone iherezo wa mugabo yaragiye agurisha inka yayigurishije 1,400,000 y'amagande arangije afata ya mafaranga yose arayama nkora itike y'200,000 nsagura 1,200,000 miliyoni yose ni miliyoni ishaka iba y'amakongomani Imana yari yambwiye ko izampa miliyoni mbonye miliyoni yari yaramisezeranyije muri icyo cyumba cy'amasengero twasengeragamo nareba muri abo bantu ngasanga naho n'ubutunzi 10,000 habara ahantu bizaturuka Imana inyuza ahandi so rero ntago navuga ngo maze kubona agashimwe ntago navuga ngo maze kugira gutya na gutya Imana yagiye inyuza ahandi kandi ubundi izanyuza ahandi ingirire neza. Prophet turazi ikintu no gusaba kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro nashaka duhereze ku masengesho Burundi Wacu TV abadukurikirana bose udusengere kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kugenda neza ndaguha microphone uyifatire iriko Michael Frag Burundi Wacu TV hama dusenge turangize n'ikiganiro. Imana ikumpera umugisha kandi Imana ibagire neza rwose ndumva umutima wanjye unejejwe na Burundi Iwacu TV ndetse namwe mwari muduteza amatwi reka dusengane birashoboka ko waba urwaye birashoboka ko waba ufite ikindi babone ukuboko kwawe babone kugirirwa neza nawe ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje amina amina amina. Prophet reka ndagushimire cyane murakoze namwe abakunzi mwese ba Burundi Wacu TV twari kumwe na Prophet umukristo Richard Kristo Richard aho yareka tubwira byinshi cyane kuvyerekeye ubutumwa atanga vyari biryoshye cyane yadusengeye mbega aho waruri vyari bimeze gute twandikire muri commentaire ndetse ubisangize n'abandi kugira ngo ubutumwa bwacu bushobore gushika hose yari jewe nyene de Brave Msesanguzi kuri microphone hamwe na Fiziboy nyuma ya kamera hamwe na Prophet mu Kristo Richard reka tuvugane nawe utaha.